bom nei fi man ban nei foi Taeao Pose basi que mai piti pasi na sapasui Bonita mato balipi Apa lava uatonu Uatonu lau pinangalo Tapa ai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ai ole ti ako Lope mai sa pepe Ole pepe ole po Talofalava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Than the person we're angry at and trying to hurt. That's why when you've been hurt by someone, a bad memory is your best weapon to stop it from hurting you more. Forget it and get on with your life. Never carry a grudge. It only weighs you down while the other guy's getting ahead. And you'll never get ahead while you're trying to get even. In fact, you'll reach your goal of success much quicker if you forgive and forget your enemies. Getting even with someone just puts you on his level. But if you forgive him, it puts you ahead of him. So make peace quickly with your enemies. Some people forgive their enemies, but not until they're dead, when it's too late. You see, people need love the most when they deserve it the least. It takes a stronger person to forgive. A person's strength is measured by how many times he can forgive the same person. You see, when our heart is so full of kindness, there's no room in it to hold a grudge. Hating someone is easy. Anybody can do that. So if you want to be unhappy and miserable, go ahead. Don't forgive that person who wronged you. But don't forget, anger and unforgiveness is like fire. If you hold on to it, it'll burn you. But if you'll choose to forgive someone, you'll set a prisoner free and discover the prisoner was you. But it takes your Maker's kind of love and strength to do it. So why not ask Jesus Christ to forgive you for all the ways you've hurt and wronged him? Then you'll have his power to forgive others like he did for you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Malu soifua, olsi ufufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Osa follow wa challenge July 5 tuni o fala mata sha le fa just mai le fianga le lo di nga ngan mana tumo bao au tanga vaya tipio tanga vaya mo le tatu tara nanga la mata ngani vaya so Fatalo fatu malangang fia la wa fionga ngal malmana ile nei fo Taeao viele tu tatu wa lia fo ile nei asong fua ilona lofa malona ngalele malo soifu malo soifu ya fatalo fatu ya te utusanga malo le usu pe ko ile sunga ya tabai ile tatu te bafuta ile fa wa wila la bona ngalo ba te tu le mas fo
Malo, lava whawhitai. Ia, o lea lo mai tau atu nisi fo i o tātou tala fo i tā pena mai e lau a fionga ni Taeao. Ua mai tau ia ua toa tele i lātou o talasanga i awa noa whaamasino o whaamasinonga o whanua masuafa. E mawhaina whai loa pe ai se a ua ia ile nā tūlanga ile nei fo i taimi. Ia, atonu le o toe fo i sila fio o tātou o whanua. Ia, wa le sa pasi am tano ina i pāle, mene teu ngā fo o tūla fo no le ua. Misi ai le tano au tū o tūpelea na pasi a nei le o ngā tonu o le tausanga. Le o e si tanga fo o te tongi o whaamsino ngā leo pa ruma swapa. Ia, feo lolo a si tanga. Sa ia i fo i manatu fo i le si i ona ua fai si mawa a si tanga. A si tanga lea. Le ua o i runga le siria le se la ua fe ia. Le tongi te usanga mo le whaamsino, whaamsino sa ia sa ia sa ono skulu. Waru skulu ape tongi maulunga sa ia no te mantu. Ya lela ia se la montu ape whapopo i whaamrianga le alauni o telefoni. Pela o tau leina tutusa ma whaamrianga ho inei o lo maua e whaamsino ngā leo so ngā tūla kono. A wāsaru ngā raro ho whina ngā lo le pāre mene o tau no ina si tanga le on le mau le wisi mawa ia ai te ro le asa manino le fo sanga fo ia le malo le ina tu le tanga le fo nga fa tu pele o fa nga solo tu sanga fa tu pele famsino e moni do fo io fa pe o mta to fo lua fa Samoa ma tai ne tango fia famsino le ia nga tatu famsino nga e tā ua o whaamsino ngā Samoa nei, lipo i ea tātou mata upu tau ele whaananga noo, ia masu whafu matai. Malo lava whawhitai ngana malmana. I le vai aso te anei, na whaatau nu ina ai pā lota i Amerika. Ia whapea fo i Amerika Samoa. O lea o toi tā pena tutuila, ma manu ai sa ili se kovana ma se lutena kovana. I le whai ngā pā lota, pe mwhaina e whaalau tele ina lea, mata upu. After ia atonu ese hui tura fono e whaapoea ia whenga whiwhiringa po ia Amerika Samoa wao territorio o le United States. Ele i mauala e panga ia wa toru panga e wa te toru tangata e le panga morsa i no tokira kovana ma le lutena kovana. Mata umaila i le panga solonga ho whenga whiwhiringa Amerika Samoa. Ele ini sui po panga nei na lato ausia le 5% o palo te wena menino malo ia le vea ma kovana malu ke na kovana e oa i ya ila ua fu olo to veina to finga nei te mil nei la te le mo 5% ale tulanga mata ina la o pa ure lango ila ua olo tula il to nei te mil nei kuila manu o penga palo te le umaya ia e tolu afe o se la ono spu a fafe mon tupu ia le panga lea na so ia panga la ia luo le la to ko ia ia filinga ia so spu iba aso spu iba al masina ne o no ia mai tau ravana usia lima spu tene malu ai palo te mo le topi kovana malu te na kovana ese la mtato o tato ia asawale ko nga filinga po luo o ia ile numero sili o ne palo te o mau le sui na malo ia mana ma uolo o fa o per so sane la tino ne ya pani fo le fo si no fa le o tono le tino o le kire ya pangi konnichiwa ma ko kia ta vai anga le ko le malo wa afua tu ia ele mi sia ya tara le fa le onga tele fa le onga tu lu Pela fa le amatura na lua le fi anga sam tau le tala le baso le tene ia mai fu tar ngalo o ia pani fu la sa lo to ia i so sani fu si ai ia na fu fa le au fo o le si tu le po kala me le ele fa pena e fa ngolo tasi ia pani a mai so sani per te le o sa to tu mai le malone na po kala me so sani ai foi fu ngalo mer komitio fa le au te wana i se la tu sao ai va tuar kamuta e se la tu se ni so so ni ti me fa tupe fasi no i nga ngol pele au
Amu ia fu ila sa tau ia wa le wa. Wa tala ma usalo la tu fa le mo ko tulu ia. Ele ngata te le fu sa o le lu ma le fiu a le sa fu le malo ia pat. Malo faftai. Na mali tau le tunu le fai ngol va so male nei tai fo fa mo ne. O mi ngore tau le te vai o sa video mta polu lo uti ai sa mo. Pe tai ole fa pe mai lo ki so tau se vai ngo pe uma ma le ea. Lo ta auto pe so te ole tunu. Fa ta si ia o matimu ya fi ele tunu ini si tv. Fa tu ngo timu mo ma fa o fa pe na fa ma lo si pe mo ta tu tunu. Le vai ngo mo le so to lu va so lo ai timu. Ai ono ma fa ai vo pu fa pe wila mo fa tili. Alo fa fetai lau jo mo le tunu le am tanga nei vai so tanto tala mai Samoa pe tala valu ia ma tu lava no fa fo ia vai ngo we te pena ia fa mo. Ya, tu amateur va ya so le wa amateur Samoa le fa ngai no taipa for diapers. Mo pepe mo fa na wi ya ma o taipa ne yo tu ai ngane mo fa na pui pui ta tu so manga. O le fa ba ni mo mo le fo ngale ave se o so au me le mana nui le va le lo ngoto le tu so te o nga sambi le tunu. A o le amateur le nga ruenga lo no winga. E mo si le ta tu komiti fo ne nga ruenga mo le pui pui so manga. A ole foi nga luanga le o vala aule mete siri sta si po io finale tulu sa vea ma fo bai le sunga ya pa pali I doctor via papa Annandale Atherton foi el filingo foi a nga ulo tatu o lo pipi tu manusina ya man tatu au de o fitu manusa mota vai Lo fafte tele mole nei Taeao fafte mole au nanga mal tu mai na vanga tatu ngar wenga ya manu yo fai va mata nei vai yes. Ia, fa pena fo nai tu te vai. Le o tato tu vai mai le masina skuta. Ia. Ma e wa fo il tato sa valinga le tu sanga. Pe ia to tato tu le masina skuta sim to tu kilo tua. E se le va le alu le tu sanga. Nade. Ia fa sai o le o tato la malama tau atu la malama pa o manga ngol le du o pa. Ale te fai un longa tua ia, o me tau sala o malo si pe. Fa wa nga no. Malo faftai o foi ma ko fi kele pe a ma tu fa longa atu. Ya nga foi malo si mai lo si fo ta tu por ka. Tu ele tu no mai le Samoa. Ya, Manuel nei so la vat. Ya, me foi. Sai lava, ya se foi. Le fionga ngal man mana tu mo ba o tanga vai tipia tanga vai nei Taeao na ba ta here lines follow tele ta tala mai Samoa ba ta ba le ta nei fam nga spa pe mai fa fianga fa na Jerome Gray all her island goods, and back then as she starts another day, carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes her sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio I sfulu lima I vatolu a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand.
Om det også var over så for den is fultasjon november hvor man taler telefoni på ama for en fanga en telefoni se mo modi se lo fanga og se tanse for man natuna na so fana den ya so tolu fitu tasili mai batolu olo mo for dem no dong tanto in meli Ile on air at radiosamoa.co.nz. Ja på på Facebook maar YouTube Radio Samoa pule på fanga na mo la family ngas fana den Taeao ja ka ko amba ka lupi ko famo Io e tawai lunga tato I meli, alo iai, God is good all the time. E le leile atua, teimi uma lava, amene. Ma tō te whaamanui atu le aso soifua, le sunga whaafeangainga ia anesone leota, Wellington. Whaftai le atua ona ua mawhai, ona e toe au lia mai, male manuia le aso sfutasi le neo novema, whaamanatu ina ailo aso soifua, anga le leile atua, toe whaupopo atu nisi aso se tele, mo lau sunga awalo whenga iai, ma le au nanga I le atua. Ai maise, o le tau mawhitanga ma le wharetua ma le nofo alo. Alofa anga ma whaamanuianga mai lau anko o taula mango, taula o siolo ma le whanau. Enjoy your special day. We love you and God bless. Whamanianga lo o lunga le apia fōlinga mai a Juliana Smith. Birthday wishes mo di ele lofa o le atua wa e au lia mai le tolu se fulu wono o tausanga I le so Henry Jr. Tuala o Papakura. Ia lofa le atua fua I le tino malosi a wafe au mangaluenga o whenga iai ma oe. Alofa tele mo oe from your mum. Tawai po e stato vala au whamolmole. Oui, anga ele fai mai so ele ele mo ele talofa Malo se fua le fionga. Alo le sui fua tina. O vilia koe whamanuia tu les whana o se kama o Joshua o le asone e atoa I ele se fulma le tolu o na tausanga vi I ele atua I no na ngalileia se ia malan tausinga o iau kia mai eine tausanga I whamanuia le atua ia onga o whianga I maia ia ai maisele te te ina pe ia le mana o le atua I te ni uma ia leo whaangana mai ia te autina a kata o fisa man whanau nei papitoi a taila va molo wa no tawai man viele ato taila va kata moni for nei Taeao ea Elisi whamanianga leo mai a Mariana Lessa o Lessa. Happy birthday J Lessa from Tokoroa. Okay, le se tata vala out alofa. Se fo manguele lo sa se lo ta vai. Lo le sui. Lo le sui fo. Ja, no le tei o tau ni ta vai e mole atu whamanianga si o tali pele lava o Jasik Sandling. A to nero na luas fu ma le whātau sanga ia a tali na whangiele atu whamanianga lo langa. Whamanianga fo I whapoponista usanga te tele ia te oe a wata ta mawhitanga. Whaale tu maule nila langa. Happy birthday, son. Love from the day of us assembling. For stay till you love man with Taeao. Time money for the night Taeao. Fo e pe au ka ko welanga. Olena. E pe au ke ro ka ko walanga. Ah, wo ye ka ko wa. Malu. Se ko jaki kasi ke o. Ko o ke ngia ka ko le ku le ai ele o yelanga moni e faiva o tol ne so ne fala. Haftai lava tawai ma Natasha, haftai sa mola atunu pele. Manuia tele whaafonga anga nei aso ia wheloa I le anga leo le atua mo nei taimi alofa tele atu soifua na ia manuia. Saya Frank Sola malapese family toile pure ka mana fenga really Samoa mal pokala me malu le Taeao o to waso fana o manuia tele lava le lofa malanga le leo le tara matai le langi no joy lus for lima le valu.
Sole, eva mali pese. Malu fa fonga Samoa. Malu fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. O le taimi nei lunga o le tātou wala tele o le nā wa amata lava foi o na mamafa le traffic mō tātou. Mai se lava lai le vaenga le nā i lunga o le tātou State Highway se fulu ma le ono. Mai tau atu o lo mālosi e lava foi ia le mamafa mai o le traffic vaenga ia Western Springs. Heavy westbound towards the Western Springs interchange. Ia ma vaenga le nā o lo i le nā foi awala. Ia e whapena foi la i langa i atu le nā. Point Chevalier lo mai tau atu foi i le taimi le nei. Mamafa, ia mai se lava anga i atu westbound area. Whapena fo i ile anga i atu Great North Road exit, o lo mai tau atu taimile nei, whaisi mamafa lava fo i o lunga o le tātou State Highway se fulu ma leono. State Highway 1 South and Motorway, o lo mai tau atu, heading southbound around the Green Lane area, whaisi mamafa i le taimile nei o le Taeao. State Highway lua se fulu southbound on State Highway lua se fulu le vaengale na anga i atu latalata atu i mangele. Ia whapena fo i le vaengale na anga iane i le malai va alele. Whaamole la i lato ia whapena na utangia o le na wapisi tātou. Lincoln Road lo mai tau taimi le nei o le na fo i o lo o le mū tātou i le nei taimi o le Taeao. Nisi na o vaenga o le na ua iei tātou e whapena fo i le vaengale na Northern Motorway State Highway 1 northbound o lo o whaisi mamafa i le taimi le nei le anga i atu le City Centre. Ia ai whapena fo i le anga i atu lava i to tonu lava le CBD. Whaisi bisi ia ma le
lata atu Gravel Road off-ramp. O nisi na vainga o le na o yei tātou i le pisi i le nei taimi o le Taeao mafta mai ei fo'i. Malu o le Taeao Radio Samoa, just fumaleva minute, talo le tu lai valu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iwa kolu amo. The journey to the FIFA World Cup 2026 is on. Join the All Whites as they face Vanuatu in Hamilton on November 15th and Samoa at Go Media Stadium on November 18th. Witness them battle for their place on football's biggest stage. Bring the whole whānau along and be part of the excitement. Adult tickets start at just $20 and kids' tickets are only $5. Don't miss the action. Get your tickets now at Ticketek. Sunga o whenga whakao e lo ka wale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Taeao World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Taeao World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pau tau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga i le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lole Taeao World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O e mo mia sini fu aro po nini fu fa PE. E ma fai ona fsosoni atu le Chapel Park Dental ini tau talafia ngai. Tele awala e ma fai ei ona tongi le fainga o awoloa. Se fulu i le sfulu 5% le pa ufa pitoa o tai nifu fa PE. E ma ea i le asu tolu sfulu Novema. Pala au mai lola Chapel Park Dental i le ovaru silau Fātulu fitu ono whālima. Ovaru silau, Fātulu fitu ono whālima. Pea whiu mai i le tasi fast fulu Chapel Road i Flatbush. Pe tanga i ana i le chapelparkdental.co.nz Musau appointment. Wa valu tausanga o lama tautautua mo tangata Samoa. Hey! Kukupe mai! Kukupe aku dekai! Masya ka kau mamak kai! Farai ngā! Tunanga, manaya ile sewa yole mano, o se fulu pasina, eu sou a ile umia, o se lolo la poa. Shau ya wafe, shau ya wafe, shau ya. Tunanga, manaya ile sewa yole mano, o se fulu pasina, eu sou a ile umia, o se lolo la poa. Show away. If you pop to Sulu and Afe. So
le ke le sa o le papa fa ai ke ki tangata nanga o le papa e fai unga kala panga sa fe sa i kai moso e ke le ku vai ko fu wa vale sa milolo ko sei pa ia panga le le o mo ako anga umanga ku umanga tam ke o anga ma ku pung sa no fo i mai se ki le si ku pe ma wa sa u ma Samoa all the crew fight by ngai no wato se follow male lua mino jolo jolo chalo le tula e valu tala ma Samoa pe tala valu le town nei fa just my left young le le pole jima na mo tan to the pocha mata ne verso al ta Ia whatalo whatu le nei fuitao le nei asunga fua I le angang fia lawa fionga ngal malmana ma lo lava fo le folaman via ma lo sai fua lau le lei I le nei Taeao. Ia le ngang fia le ngang whaftai whawhiloi foi Ia te oe tau sala le nei Taeao ma lo lava le tau tai ma lo foi le usu e le ngatai le sunga le ho ia tawai ma lo le toi fo manuia ma lo le folau ma lo le tau tua tulu oi le vi ingai le dilo o soi fua le tatu in le Taeao Malu Taeao ia me spo se ola vai ai le ngatai le soi fua le le tunu le o tatu tu te loa iai I le ambatanga o le nei vai aso talo fa no e de ma vai ane lo fo le tu a kako so de no moru se fo lo le moru se fo mo via le tunu ma se ma ko wola a sa o wa ma ka fo ngi vai aso fo ori do te vai pole ala vale tu nga tulanga iai ia ai minoilo ao le Taeao ia le meto I pafta ia Yesu o mola so sa le sa no aga ya me el tanto le poncho le Taeao fa mo mole Paftai te pa malon paftai la tai foi le nei Taeao am tanga ngal vengo le nei foi baia so malo laval fa malosi a tulanga pene le tatu tau mal tatu nanga boli fa malo ma paftai a pe foi na ia le baia so tu nai ia la tau fa ngai na pele tatu nanga manatua o lom pa le vaina tulanga masani lava ile ngata lava ile taingo le fata winolo sa ia le tele o taingo ni pupunga ma fa le tonu o tulanga iai I tulanga o tavale ele ngata foilea o nisi fo vaanga fa le ainga tele o na moa ele so soni e ala foila ia tato whainga mea alofa e foila o tulanga o na iai ai ta tau lava o na longo la au whainga luenga I le taingo fatu muina lau applications pa whapea o mana o mia I tulanga tau seleni a tulanga lava la to tato whainga mea alofa tu maupea mawhi ta la lau mea alofa na patawina susa ailinga taidea o le tulanga le tato referral Loi, they put that to our fit the referral to trade in for cash. So it's doing a condition level or ela tabali la vea uma pepa ia pe le ola foi e me faina o taliaina ai mana tuele tu pelo o faina polo foi le value tabali I le taimine ia pole tu langolo ia condition o le tabali a kilomita ia o le toinga tabali ia ai le o tauna e fa tawina mai le amatanga le tolu whaadi matautanga tarwai. Tele nisi vaenga pio na ile tupata singo ai talapu. A so swani mo oe tupata sia wai talapu yana le ile o le tupele na e tongi e lau tapa le fau. Vaenga umawa pena e whaasoa lava pa malamla mai lau ngane la opinga benga. Pea ea o atu le tatu pisa I le lua palu e Kensett Avenue ia pole tatu telefoni I le lua pitu o wha o lua pitu. Lua pitu o pa o lua pitu suma mariu mai I le lua palu e Kensett Avenue nei o tau sila tatu showroom le tino tatu brand new cars al Mahindra travel forward Mahindra Piona it actually be 700 tatu Scorpio patu saina le Prado po le Kusa ia size o tabali nei ia le ngata ile o le taulo o pata wina nei tabali fo tompenga ile marketi o lo tau no fie maua tatu tabali o ia tatu pikiapu forward Mahindra lo tu mau pele tatu fa fil o pai I fainga me alo faluna winga e le mafai ona be o mani fainga me alo paselua I le taimi tati panga na aile tatu referral e alu lava so se taimi a wa o le se leni na le na te amai oe ia e se mai tatu me alo fa moi lato o lo fata wina tatu sa
Tele tabal tuai lo yai ai onan manunga tato taimi lunga tato Facebook Messenger chimana le nga taileo le tato emaili o le chimana.wholesaleorders@gmail.com le tato emaili na ile nga tapo leo le oval telau chimana numero tasi oval telau fao no lua tasi tato te fuli vala fumo tato nu wa oi tai pele la sua vai mal tato team level no nei Taeao anga lele tui fofonga matute pe ngai bal nei aso Samoa le tunu pele tato tui pelo ai foi temi lume tato pa salonga mo terminei fa soi foia Fafte mole potil nei Taeao moni foi faiva mata ole nei foi vai aso to tomo really someone for me tola mo to valu e le valu ya fafte le tu le wa mai anga benga na wing sing ya wa nga fa ya kwai on sa mai ka ko wa le mai lo ka ko sir fa fo no ka ko Facebook male YouTube or Samoa. E fa pena le oranga lo ka ko yengi e so longa le ya isi kai mia e fo isi kai me ke ya fo ya po anime o tupu lunga of so tenga ya e vi ele lo fo le tu le wa. Mai anga benga sa fa ngai matato insinil nei tai au fo lo ka ko ko on fo ka ko ko pa o e fo ini kai au fo. Na no matuola on sai mai o lo fa ngai nei fa na mo su enga nei vai tau o te sanga. Ya lo ko ma fo ya uma o ngal fa na ni te sanga la to wa. Sa o le le so no nga tsavai. Yo se vai taimi fia fo. E moni lava o lae e nga patia tama iti su enga. O le kai mi fia le nei o matua wa fo ila wa mata wa ho o kukusi a isi matua ya o lo walo le ma walo na fa ailonga. Ya o la nga tongi isi fo yo a nga mai se lava ya o nga tulanga lua. Ya ma fa so mai lava o le taimi fia. Ya ta o lava ya o le taimi le nei o le taimi pitu sili nei fo. Ya na fia i matua ia ai ya lava fo i malanga fa ma losi taini matama ile nei taimi su enga. O te loa wa o le taimi fia mo matu o le sa a vela latu taimi atu te pena nei whanau. E le tau mate foi la e sau foi results o suenga ta maiti la tau matau whenga le tau sanga e mpoi whamali e ina matu. E wa foi langa o le mea ke ruru o le mea whenga kisere sele. E le whenga sele o ngana tu spai. O le winga o le tala foi lele o e tada noa ia o lau sunga o le whaia o foi lele malam lamba le ila ngona mene o matu. Ia pe a wharongoronga ko lau si tia mai foi nei whanau ia la tau whenga ne tau sanga. Sa o le tawai. Ia nei matua la na o le sa whaila la tau na la tau tofi ma la tau tiute. Ai aonga tasi la mal zama mal teine aonga. Ia o le makua ma ngai se lau pasengi la na. O si zama foi lele manai matua o le ave Taeao uma ala popo matua ai lua kul kama aonga mal kenga onka fau. Fue lo salima. Mole se fiola tunu olo o whenga ia solo te maoli a ngai o ile Mautafono po le paramene New Zealand Wellington. O mena ne maoli e whaika mi uma pe ala ko solo ke e au whatasi uma maoli e a maka mai ale up north. E alunga ila lor solo o le lopala ele umile na mai nei alu ele solo. E la kwa o ile lo il paramene. Se mo e fa de oro lantu te e il vaenga lo e nei. Ia le pili lea David Simona na matantala no le vaso te atu nei. Se tūlanga fo le whae te tangata. E wai moni lava fo iei lava fo i la tau o malanganga o le file mu. Ai mau langa fo i le o le taimu mo fo le nei ua iei se solo te e whaapea. E winga lava fo i ni mata aupu e le a wai ai i a le tūle nei o Maori. I le pale mene pe fo ona iei nisi o la tau hi koi sa iei mua. Na matua i tūlanga whainga tā lava fo i le tūlanga fo i le sa api e o la tau fale ie ia ma mea umasai luma o le fale le pale mene. Ia ai talo sia le nei taimi. Ia awane iei ni tūlanga fo i whaapena e tō tūlai mai? Ia. Olo e fōwhangara mālo, o tātu talanoa i fōwhangara mālo, o whamani Minster, o whamasinonga Justice Minister Paul Goldsmith, e ile vaenga fo lele ta olis talking e tauna treat as illegal. Lona winga pe fo nga mai ele fa salanga o amatantala no ina fo le ke no para fa Samoa le vang por kam fai mudi lesi pe wa va nga o fo le a fie le tulanga o lo te pena ile minsta o se tulanga le tele ma o se tulanga soli tula fono fo ile una o le tele ai o fa lave
o loo tutupu mai I lunga o upenga ta whailangi. Ona o tūlanga le nā I le mela na e sa oela saunoanga ta vai. E kau mawhai afo ele le tātou I se wha Samoa ina ia kaulaka laka nge ia e pe wasila fia lava fo ele tunu. O le mele o le stalking ele o se mele le. Ia. Wala la alu fua maka mai e ke oe ia makilo mai. Ele ngatala ia I tātou tangata ta I tuatasi. A o le vafo ile le mai pisinisi. Mama tanga luenga fo I ale malo. O le kele lalanga o le awala fo ile e whaasoli tūla fonoi. So o aia inga la le wai ai. E ka kaulava o nga a whaapelo o kseli poki whaapea. O ia o leli inga o kamaika inga lea leua mau tau a mata o na masalo mia. O lo whaatino ina le vaenga le na o le stalking ia wai mantuala. E me o crack fo I e lunga le pengta whailangi. Ia o na mawhaila ia leonga access I mea le te tau ona access iai. So e ka kaula within a year, e ta tau wai ona iai ia le e tuli mata iai loa la, e le vaenga lea ua wha amautu ina o le a ngafa, ma le sue inga o sol kula fongo la nga. Lona winga la, e ka kawala o nga mautinoa, okay, ia o lesi kai mile le fo ua mawai lea nga ku ngai I lunga le upenka whailangi, ia o lesi anga ngai o inga lea na whai, o lea la, e whala vaenga fo ia, o lea wata ma whai lava. O vaenga ia te tau ona mai o iolelei, ua mo lia I se tangata, I ona mautino o lo leo na whaasalanga, I le vaenga leo ua tātou le ngana whaperitania o le stalking. O le maximum penalty, 5 tausanga whare pui ai mana I le vaenga o le saunoanga le minister. Every New Zealander deserves to feel safe in their community. Ia o le mele nā le utang whaile malo, ina ia whaia tūlanga lea, ina ia mautino, sanga le mutato uma, ia vaenga. Le lei toi lua mino tolo to ta le lei tula Malu a fa fa malo skingo so le vole fa malo skingo la con uso le ngo ele sa la so ke ya o mai a si ai na we o maro le so tala mai sa mo nei Taeao alu ya Anu kamoy. Yo. Sawi chua. Aya anu lunga. Sawi lalo. Anu. Sunu. Iya. Yo. Asa kuwa. Ngabale. Aya. Luma. Savali. Sawi chua. Ai. Tol. Ba. Das. Dua. Tolu. Aya. Das. Dua. Tol. Ba. Ngavale. Tolu. Ba. Aya. Luma. Ui. Dua. Luma. Sawi chua. Savali. Scuse con it. Yeah. Lo lava. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalo fwelo tātu o tunu o le nei o tātu o wheroai. O le amatanga fwelo nei vai o sa fau. Whianga i fwelo tātu o tunu i ngā ruenga ma whiau masani. Tautua amata usi mai ana whaafonga. O Samoa le tunu lai titi o le li o malo le tāu pulenga wa amata i se tasi o tau mawhainga. O se porkalame pui ai ma whaasao le si o manga. Mai o tau unga po plastic ze la fwai.
O taipa po diapers i ngana peletania. O lo whao ngā I pepe ma whana witi o se tasi leo o lo ngau sia mai leunga. Ma o ni o ta pito I ta tele ia ua vaai ai so se atunu ula I titi e pe o Samoa. O wha maunga o lo wha ilo ai e tu sa male valu se lau ono se 4 miliona taipa. E whao ngā I pepe ma whana witi e tunu o le Pasifika. I te tonu o le tausanga. O se hauwha inga tele na ua, ona o le alumia I le whaatau ma whao ngā. Ona e tupu pea maola tangata fau e ala I pepe whana nau. O ni ota fo ia o lo o whaatupula ia maa whai nai, le saunga le mua o le tātou si o manga. O lo I Samoa se au malanga o ni tangata mai Peretania o lo tolo toi se Polokalame, o lo whaalawi lo ai le tu pāo tina le whao ngā ina, o se tu ai ngā fau o taipa, mō pepe ma whana witi e ma whai o na whaapala pe a uma o na whao ngā, o na mawai leo le palapala le leia te tō ai la au. O le whaiunga o le vai aso na o atuai I pautasi I whale alili, sui o lea Polokalame mō le whaalawi lo aina o lea awala, po o se meto tia fau. O le tasi leo nuu wa amatai le nei tau mawhainga, whaatasiai ma le fio anga o mō O le atunu o saina o loo ngau si ai le tu ai ngau taipa fau, o loo whaalawi lo ai lea Polokalame ua ngau sia, I le sila ma mao e mawhai o na toe whao ngā, e pe o na ave whaapala ai maua ai le ele fau, e le lei mō la au te tō. O lea Polokalame o loo fuafua e whao atu I atunu ulai ti uma, po Small Island States, o loo avea masui o malo o le tau pulenga I mao se tasi o fuafuanga, na whaalawi lo ai le fono tere na usuia I lo tātu o tunu, ini va yaso e le ima mau atu. O loo au fia ia I lato mai whafolo au mai le nei Polokalame, le tama itai o Sarah Ferguson, le sana nofo o Perenise Antelea, o le ai ngā tupu o Peretania. O tāpenanga lo whaatino o wana ngā ruenga le avesea umau sua uu, mai le vaasu e sua le mana wanui. E whito a wha ngā solo pe a mai atu ina atu le fuafuanga po le plan, I le ofisa sidi o le pūlenga o le mta ngā ruenga o ngā ruenga te tere mba whala wa inga le malo. O ia leo lo te fono o le komiti, e whaia ngā ruenga e pui ai le si o manga o le ngā tei whare o le tātu utanu, mai ni sua uu masaa. O whaalia lea tūlanga I se pepa o whaamtalanga o lo whaalawi do ai tāpenanga o lo whaatino. E peo na fuafua lea so luas fu tolu po lea so luas fu wha. O le masina nei o November e taunu uaile la ngisi maisi mea whai ngā ruenga mai New Zealand. Mo le whaia leo le ngā ruenga le avesea umo suau umai le vaasu e sue. O le fita o le sami o le malo o New Zealand leo lo ngoto. I o ngā sami I saute o lo tātu putano. O whaelo mai fo I le awinatu I New Zealand o pusa o loa po containers e tolu. Na tāwhewhea ese ma le waa, lea na manuia ngā ruenga mo le avesea mai ngā tei whale, o nuu o lo ngoto ai le vaasu e sue o le mana wanui. Na avesea atu ma Samoa ia pusa o loa, e le waa o le fita o New Zealand le Canterbury, lea sai lo tātu watanu I le waa yaso o lo whenga iei Samoa, ma le talinga malo I le fono a malo le tāmpulenga. I le telo tau sanga lua e le tina ale sunga papali I Dr. Vio Papa Annandale Atherton, I le tomai whaafo mai, e le ngata I te tonu o Peretania, ai na wha awau I lo tātu utanu, I na ua fo I mai I Samoa ma wha mautu waibalo na ainga. Ai o se tasi o tina, sa au na I nisi o wha alabdu patonga tu ma o timo o tina matama I tai, e le ngata I Samoa a o le Pasifika. O le amana tua lea tina o le atunu uila na tautua whaafo mai, I na ua wha mana waina le matai siria na ngā ruenga I le ola nei, I le valus fu whātau sanga olo na soifua. O se tina sa avea fo I masui o le whaalaptonga e tāua o le Pan Pacific and South East Asia Women's Association po le Pisiua. Whapea na avea masui o le mapusanga o ainga. Whapea fo I le no whanga lo wa ai tangata ua afia, I le ngase o le mafufau, le Caution Trust Mental Health Services, ia maa uia fo I o se sui, o le Samoa Voyaging Society whapea le asosi o fomai le Samoa Association of General Practitioners. O lana au nanga wha fomai tu maoti, o lo si le fia le tōtere na lātou whaonga aina na tautua, a o iai lea au nanga, I se maota I le maanga whai matau tūtai pia, ia maa uia se tasi o fomai na whapitoa, I mai tō po mai tanga o le tū pāo ta mai tai.
Ua whamautu nei se whai unga le komiti whaatonu o le pūlenga o le lakapi Samoa. Whiwhiringa o whaia o ngā ulu mo le tātu au lakapi te to fitu o te mai tae le manusina. Whapele au te to fitu o le manu Samoa. I le whamoe moe te pena loa ia au e lua. Mo le tāmilu sanga le Oceania whaia le masina fau o te sema. O le whai unga le vai aso na whai loa i le lakapi Samoa i se pepa o whaasa na launga. Le whiwhiri o le te mai tae o whiloi Fatima e Neliko. E avea mawhaia o ngā ulu o le au lakapi te to fitu o le manusina. A o le tō whāma tamua u Pati Junior Salima, o le whaia o ngā uru whiriwhiria lea o le tātou au lukapite i tō fitu o le manu Samoa. O le tamaitai ia whilo i sa ta alo i le manusina ma sa avea foi, ma whaururunga o por kalame le atina o le lakapia tamaitai, le Women's Rugby Academy. O ia foi wana ausia le tūlanga le World Rugby Accredited Level 3 Coach, ia ma sa whai foi masui o le tātou au lukapi pa ia Samoa, na pine aulo i tā longa whaavao malona tau sini o ai nisi o au, mai atunu o le Pasifika. O matamua o Pati Junior Salima, sa avea mawhaia onga le tātu au lukapite i tō fitu i le vaenga o li i le mātutua, e lalo le sfurvalu tau sanga po le under 18. Whapea foi ona whaia onga le tātu au lukapia le tamauli mai sādara longa i savai. E tolu tau sanga o siampini le tamauli, i tāmiru sanga lukapite i tō fitu o le Vodafone, mai le tau sanga luafes furfitu, i le luafes furmareiva. O io se tasi e eio na to mai a o ina le ngā ruenga whaia onga i to tonu a onga. Mo whaalia le pepo whaasa na launga, o le ato ilo lona avea ima whaia onga uru le ulakapi fitu o le manu Samoa, pe a mai le tāminu sanga le kapite i to fitu a le Oceania. Tala amatai o le nei vāia sa fau, soifua. E silia ma le se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si anturu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Ia o taimi pisi lava le nei ma mawhafo i le traffic I le tele o vaenga uma o atata wala tele o nisi ne o vaenga o loo maita watu o loo whapena lava fo I ona matua ma mawhai ia le traffic I le taimi le nei State Highway 1 southbound o leo loo maita watu ma mawha lava tatou southbound and northbound I le taimi le nei mai o tara anga I atu fo I East Tamaki ia e whapena la le northbound traffic o loo maita watu o tara anga I atu anga I Panmure Bridge I le taimi le nei Taeao on State Highway 1 I le vaenga le na southbound between Rose Hill and Pahurehure mai ta watu taimile nei whai lava fo isipisi ngai atu ai lava I Papakura interchange o lo ua pisi tātou State Highway from Maleono heavy traffic mai I na le vaenga le na westbound Western Springs Whapena fo I Point Chevalier and ngai atu ai le Great North Road mai ta watu o lo whai lava fo isitelo le delay mai le vale na te Aratu Road and Patiki Road I le taimile nei State Highway lua se fulu southbound mai Lampi Drive ngai atu Wiri o lo mai ta watu ma mawha le traffic ia whapena fo I la tātou o lo ngai atu I nai pui nui interchange I le taimile nei le isi tātou State Highway lua se fulu I la tau o lo ngai atu fo I le vaenga le na Sylvia Park and Ellerslie Panmure Highway whaisi pisi o tātou I le taimile nei both northbound and southbound I le taimile nei o le Taeao whapena tātou lunga o le tātou State Highways full malawalu foi mai ta watu taimile nei whaisi pisi westbound towards Albany Highway on Ram ia o vaenga le nao o matua ma losi I lava le pisi le taimile nei ia mo le li poti le na mo oi am ta avale walo sirfio e whai malanga I lunga le ala I le nei taimi o le Taeano tu lai mai taimi 10 minute te ai le tu lai valu Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. O
mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Lo sumba lua lo te vavai atu wa iele ve velo le e Samoa nei vaenga o le Taeao e tu mauinga o le tau le so e matele na awaoa e mo wile ni so teimi pa fo timu ni so vaenga o le tino tu mau le tolu se fulu degree Celsius mo runga le velo le e Samoa le so lua se fruma lima e lona mawalalo taro vavai tulango ile tau i Australia nei teimi o le Taeao whatalo fatu. Paanga le taro pokalami so se vaenga o Australia ma lo la versu fo moria fa tele fatu se mai e le tautu al Malu o le Taeao really Samoa nei Taeao fo mo le matanga nei vai aso e le mo Canberra se fruma lolo ile Malu lu nei vaenga o le Taeao o le amatele na awa o le tau ona vevela ile ile luas fulu ono i lona maulunga balu i lona mawalalo whatalo fai paanga le taro pokalame ma le malu le tunu so se vaenga o Sydney Australia alo la versu fo moria le matanga nei vai aso o tatu iai o la fasoro na awa o e pa utimu ni so taimi Mara e mawhanwhana mo tau, luas futolu i lona maulunga se fumalu lona maulalo melpone. Alo se fumalu nei Taeao, o le amtua i susuruma tango fire la mo tau le so. Ia ono o tuai lona vevela luas fufa i lona maulunga se fulu lona maulalo. O vaenga umana lo te wapai atu mawhanwhana fo i Hobart, luas futasi maulunga o le mawhanwhana na ea. Mara ia sura la. O te lo isi vaenga le vei Perth Australia lo su liman mo lunga de vela ma ne su mata ngo fiore la Brisbane ma lo se fo maria o le fa solo ina awa e pa una wanga ni se taimi mo to lo su river mo lunga de vela lo su lo no ma lo mo ne so fu Adelaide lo su fitu mo lunga de vela ma te na awa e pa timu ma su mata ngo fiore la Darwin de vela yo le to su lo no i lo na mo lunga vaenga o na Australia Mala tulanga o iele tau mole am tangara nei vaso o tātu. Iai tamaki makaura o kilani. No whanga whasalonga Radio Samoa for lima lo il malu lune nei vanga o Taeao. Vavai atu o le wha manmon maili Taeao e tau desi timo pa ule nei vanga o Taeao. O winga nal tau le soe pa utimo. Whasoron langi de leile awa uli mane whiawhia na nei. Tu mau luas furu marunga na mawhanwhana mo tātou le sos futolu lo na mawalalo Taeao pe au dia. O la whasolo ina awa o langi de leile tau luas furu lua marunga na mawhanwhana mo tātou Taeao. Pasoro lang de leile aso lulu, mada stofi, pa utimu las fareile, lang de leile aso nae, male aso sa. Le baro la tunu ono alana papa au ni sa mai on kelope, fa moi Maria Malitau mo tau, ina ne aso fo o tātou aulia. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 sa lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, a tasi le tu lai whatali e se tali, e iai inga whapitoa, pala au lo le Pacific Finance Limited, ile oval sa lau fitu whawha, lua fitu, oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Spurwhala o tele tulai balu, a whaina MCA tātou tala mai Samoa nei Taeao, awa kia papole tue whasa lawina mo e pēr tāne tulai se furu mo le lua le audio le so, mara fitu poana nei o le si whaponga o tātou tala mai Samoa le tāle balu le Taeao a Taeao, whafonga le tono, le fok mātou whanongalongo, o nāwo o tūsi le fio mātou lo foi, o mea nao lo tupu i Samoa. Whafteau leo whanongalongo atu leo o whiwhilia i whaiaonga mo le tātou au te fitu le ngā te vaenga o te maitai. Ia whapena fwere vaenga o di, langa e tau na kapenga lela alakalanga marisi no tamasanga te fitu. Tala noa te fitu, o te loa tātou te fitu al mansa mo, le ale vai e tamasanga le amata pea, ke lo Dubai e le vai mo le IRB Sevens. E le whaiunga masina nei, o te loa le ale vai e tātou manusa mo, langa lele manuia le tau whainga le tau sanga le tātou nei. Le na misi mai i le top 10. Ia ala no winga por se fulu lua. Ia winga le alu I kamasanga fo I e koe qualify so isi siavongo. E koe o ai lunga I tamasanga teto fitu le fa va malo al teto fitu le fa nga solo nei. Fa ftai lo fa no atu lo fitu tato fa ia onga. Ia mole mansina teto fitu fa pena fo ia tato mansamo. Ia manuia le pare mai. Ia le lua ki ai malia mai ia ia mosisi la sanga o tato au teto fitu fo I mo tamasanga fa va malo. E talon taito fitu, al vaso phone taito fitu Malisi, Malisi Pacific International Savings Bank I sanga uma o te lola e tato au le malanga mai Samoa, o te lota mauli, wala to le champing ka sanga ke lola foi malanga mai. E defend la to champini, ya le foi ngo fa ngo mai mako au le mai ko mako au le mai le baka.
te patasi ai ol mo ko ai mo ka ki fo ma ko au de so mana ia langa e lo au ia mai Samoa ai ol mo pa manga ia ka mo sanga so tapo sanga la so dos futolu o le masin lo ringa la so to na yo va so fo ya le la fa sala winner with Samoa wa fo le mai mo ma si ma le tino e Samoa wa ama si mai ro au ai e mo ko ka po ia e fio anga fo ima wala langa io e tala si ia manuia fo ia le na fo fa mo lo alo atu ia ia asa o matalonga Scotland ma South Africa ke le mo ia ka longa fa so Ola ke va con malo Africa course full lima Scotland. Ke lo kalo. Al me manga ia fa no ko pinge fiki Wales. Io e. Ka fi nga. Bye Wales. Fa nga fiki so. Manga ia le ai ka ko au mal Pacifica la filo i la ori ma ko. Ya, mana so ke fa ya ko ngofo ma fa nga fi ngo marka lo nga Australia ma. E ya lo ke va ko ma ko fo i ma ro Australia me nga ia. Alo ayo Samoa le ka alo so nam ko maka o ki o le alo sa ya ma ko vale se fulu ma ka mo no alo le sio ko mer se fulu ma le lua len ikitau ko mer se fulu ko lo ro ka mo fo le Australia le alo le Samoa Joseph Suari ai sole ma ka o ki so le para se fo ki la fo e ke le alo Samoa ka alo fo ki Australia kom fai mai Australia nei amanos fai nice Nei sina vaanga mon fa fo mare tru nei foi taia fo le to mo le Samoa for lima eva tolo amo ina o se full fitu le o te nei ia le tu la valu ia o le a fo i so ki kilo tato mo fa Samoa le mtanga nei beso E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le mawaenga nei le vasaloloa. O upu nei e whaapea le tala o upu a mali e toa na whaafetai ai I atui manua ina ua whaamawai atu, o le a fo'i Samoa. Tui manu ai, o le a au fo'i Samoa I lo vai whanua. Se ua malie lau teu whaatupu ma lau whaatamali. O lau manu Samoa le toa, o lau ia santaa I le vasaloloa, ai a lau talo santu to I le fusiloa. Se ua tamalie I lau pule whasoa. O le au foi Samoa, ma lo waa ua ngoto ioa. O upu e mamoli ai le malie anto toa le loto o na o se whaaloa longa ua mawalunga. E masani ona whao ngā e whailaunga ia po tamali ia po so se tangata lava. E whaamatala ai le loto malie ona o piunga ma te unga whaatupu ua to I ai I lantou. Ioe lo pauloe ma so umalua papa. Ua matau tu ia le ainga nei I au te unga ua tau tupu tau tamali. Leo ua whatalunga, whatalalo. O le malie o le loto e pei o la mali e toa I atui manua. Ina o le a foi mali e toa I ona vai whanua na whapeane ai. Tui manu ai o lau manu sa taa I le pai loa ma lau ia na I le vasaloloa. Ai a lau talo na e to I le fusi loa. O le a au foi ma lo waa wangoto ioa. Ua whapena se langona o le a inga nei. Whawhetai teu. Ia manuia lau whasonga I nei aso Samoa. Malo. Ia, o ngā wai ai. Seki. Whaftai lava I le fionga. I le tamadi I foi. Ia, le au, makanga mafiafia. Maka mafiafia kusia kau. Seki. Kusia mafiafia ko ia mkwa I levanga oval mafiafia le vanga le whaafonga mai. O mawhinga ia me fōr ngi kai au. Ia lula ia pepelo ai o.
Ya, mawala sa kupyo Ia mga kala. Ya, leo fata mai sia tau ya Chris nei Taeao ta. Talofa Chris, may on nei for Taeao. Talofa my friend, ia de tuni for Taeao. Ale fa venan Malu ta tuni for Taeao. Afai mai. Ia fia lava o ia yuva. Ona foa ina le ia te oe o me mana o ia do rotu. Ia tu ina atu lo ala ia yuva. Mafatu atua ia te ia. Ona faia lava lea ia. Adi friend, amen. Na ta tau fo nei fo ia so i. Luenga fo ima tiu te fo ia. Ma fi au foi nei yaso ni da fe mele fa malo si mo ta to ni ta fa me ye fia lava o ia yuva. No winge ta to fia ya to fia ide to what different mai ona fo a fa pera to te fia ma ori de to fa me ona fo inale ia te oi me mana o i do to different no winga ta to fia ide to ta to fia ta to fia ta to ma fu te ide to fa me ona fo inale ia te oi o me mana o i do to friend fa mai lo la ia malva enga dia tato mo foi mai ia tu ina tu lo wala ia yoba ma fatu to ia te ia ona faia lava lea ia ali fena me tato ina to tato wala ia idea tu ali friend eta fu tato wala ali friend tato ora le asoni tato wala tane ali friend tu ina tu lo wala idea tu ali friend feme Fatu tu ia te ia di friend no winga tato tu wina to tato wala ide tu mo tato fatu tu ia te ia fa me ona faia lava lea ia di friend no winga tato tu tato wala ide tu mo tato fatu tu ia te fa me ona faia lava lea ia di friend I tato re aso nei tato mautino Taeao ni ai tato tato fia tato ia de tu on fo ina mai ra io mea o mea umalave fi mana o tato roto different tato ilo tu ina tato ala ide tu fa tu tali mai o ia te tato what different friend tato mauna mo tato ni Taeao fa mani tele tu mo to kape live friend ni ya so fa Mai
Malo soifua. O le siafufonga Samoa. Radio Samoa. Tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau. Ma i sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi Lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Talofa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fapitua la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua ono o tasi lua lua. O iva lua ono o tasi lua lua. Faftai. Penga ngale lau me e fai ngale lau me isi kaimi e ai o a ile me alu ile lau me Sonu lava ata vai io fai mali e fa mali uli ai o e sa o lo o taliel tar bukala me male fenga sa tini tu marvao si ki ashu mal tanga vengo leo per masani ai e aso fu o vai aso te tasi
o lo te penai le hi koia Maori mai la brunga I ke pirianga e anga I lo I le paramene e o tuia manga o se I malo Maori la tau le kai fo e makua I le fo I ar se I malo te ngata Maori fa penga fu ka ko Samoa ka ko e makua I se longa e fa modiina le me o lo finau ai ia ka ko malo lo ya ole ata manino al final foi Samoa ka ko sikseng ko fa foi marka ko sikseng e le fo ia le tino ya le au fai le wa ata maya ya tari fifia mo tato Io e tawai. Ole maali e fo ole tūlanga lava le pe ona finau I Maori. I le asotona I sa o wai se o nga fo le se workshop. Whaatau ina whaapitoa lava. Mo le treaty le nei. Ina ia o mautinoa pe mautinoa fo I mātou sa iei. Po o whea le tūlanga o tātou I le treaty. Ai pe o a fo iei inga. Ia te aula iei lo tilo fo le iei. O le mele whi ngau ai nei Maori. O le tutusa. O le whaaliliwina mailenga ngana Maori lava ia o tūlanga e pei ona iai ia principles. Po ta iala fo ia e tonu o le treaty po le whenga inga. Nga ailenga ngana whaaperitania. O pei la ua tele ai la ona iai lo le tūlanga fo ilele ua a matai. Ona tele le vaenga ua lusi atu. Ia ma whaapena ona ave esea. O mea tō tino mai lava a Maori la tau ia. Ona ua tau mawhaile o le whenga malo e muli tai. I le whaaliliwina lena whaaliliwina ai. I le ngana Peritania, pei la o le turanga o le aika mawhai a mao, le kuli, le hanga o la tau na whaaliliwina, le whea ngainga, matu sia le whea ngainga, I le taimi mua lava. Ai au mai lo le whaaliliunga, ia pe wakau ia ingai vaenga fo ingai wa le o ngā tusa male te reo lava ia tusi ai, ia le treaty. Yeah. So le treaty principles bill le sa yel fa moi le malo if ta matar va so ne on mena le na plan ma ma le hi ko ye Maori ia tonu tonu ai le lo le so le ai tanu noi nai ia ke o ko ku mai lu ma le na matar tanu no va so tia tu nei ia o le fi ko ye la ma le fo fanga Maori ale la to fa tanu ina la va so nei ia wa le sa o la le sia o so lo ke I lu mo le officer David Seymour ia ona le na fo Maori le me tata no ina tonu par menele ta o pela va so nei mar ka minga kaung wai so tu langa na lo te pena iai e le hi ko ia Maori la towi e mana ia wa la ia tau la tangata la towi ia faali o la tau langona ia faali lava fo ia la tau I lalo tu la fono ina ia pui le saunga le mo la tau pui fo le saunga le mu o le parliament la tau ia mai se tangata la tele a wa la fo la tau te faunga ina ia a wala te tele o le faunga ina ele mamalu la tino a sa wa to lua se futolo milo tolo talo le tu la iba tala iba fa mai a fo le tu al balu le Taeao mo na matanga ni raso ta to iai pese fa fine fai tala pese na fatuina an seto fa le moi ale ko usu fa le lia ka mai ki o le la mua no ka mai ki o le la mua sa ka mai ki o le la mua la ko e le wai no ia le sei fai ia sei fai
ia langa vai fale le ka mai ki o le e le au mai fo ia somano lo ia se ia lo fa vai fale le ka mai ia le fa se mai le fionga sa tini Tasha Nga tu marvao tipio siki ashu ia mo tanto po kala fo i man tanga ngo le Taeao Fatalo fatu langang falo malangang fia ele nei fo Taeao fo lawa fionga sa tini malo la soifu malo le fo la manwi ele nei fo yes fo tai se fu munui la fionga to sala Tasha va pe fo ile su ta vai le Taeao fa si kimbo pe fa si tile le ki kero tato por kala me le Taeao fa tai le tu te tai mai lo to soifu ia se o vai fu tato fila le Taeao malo se fu malo fu fla malo fa tai mo le Taeao fo nga ma la weekend ai le weekend le sa fa ia le asa sa ta mai ti ale kalesia se tu le nei malo ia I would have if I know for Saka Miki accurate. I can mark I have tailed to a tattoo with Sam, also weekend 50 when we look for it too. Yeah, one of I can't call the weekend. I'm Mawal Famaski, Omar Uma Lily. Mawana, if I tell Tamala Villa weekend, get it up or Nafo, Polano, Tupu, I know she made it later. Tomorrow. So late inisio vai ngo tato pitunu ulelo fale tunu tau tavai ia ma lisi le vai wa la ve tato tavale o lisi vai nga o la to fio ona na pe tato tavale ia o le weekend fo mana tu tavai le sa fa tato parade fo le sa fa I o tau ia le fo na inisio tavale na la ve le parade ma lisi vai nga na inisio na lo kaina tanga nga le ale polinga la vai nga yo tavale tavai ono alum fa na le Taeao me se fo ia so fa so tavai ono lo vai la matie per so fu ol fa na ia tato drive vai I tonu la mo tato la mo moto mo tato fa nua amon mo le ave tavale tonu sia ki le ia le fa na wo tonu fale o tonu fo yo tavale ne fa sa ina la to sa ngale mo malisi vai nga tu le ava no ia la to lo kolosi no kolosi tavai mana tua o la to le atu wai tu nga tu la fono o la to le ave fa mo ai mo ta tu tu no kolosi fa mo mo a wo fo sia maso kolosi tavai fa ia te lo kolosi I se kolosi sa fo le po mo di siaki mo I fa mo tino o lo kiria le awala ai mai se fo le fa na o tau tala no le fa na fa mo tino kiria le awala le kolosi tavai ma nei te le fa na to nei Taeao o ba tu tau fa le tonu mai le tau te lo tasi le vai nga telefone fo tuai na tanga le leo ma se le awala ia se utangia nei fa na fo le pe na fa na tu kolosi langa le fo o pisi ngi ka o ngai nei fa na bala la te tavai I leo nga tasi peleo tu sa le sa ma le le awala ma ma si I te le yo le afai no le so fo mo sa ngole mu a fai la vai o le sa ma sa nyo le limas fulu o le ono fulu tavai tu mai lalo le ma follow au le Taeao o mai fai si fai ngata ona tao fi le tavale ai mai se lava tavai o le taimi fone nei wa tauna siaki pa o tatu tavale ma tao fi po le a wai e ki ka o fi ku si kai mi te Malu ai pe ala nu la isa tavai pe afi o fa le tonu pa mana tu e fast food kilometer sa o lo sa ai ke re kuri fo fast food kilometer le tavai pe afi ola e pasia ia nu kolosi ia ongolo ia le fa na mal fa na fa ngare le ia ila to fu le lo mai ya ongolo fa ye kolosi le fa na man tu tavai pa wa kai me pule ka me kira wala tavai fai lo kolosi le fa na o tau no sta ia le tunu ele va pe tato tilo la I tilo fa na o fa ye kolosi e fa mo tu la fono ia tau tato sta ia vai ngai a e tau no tilo le nei mo si le fia fu le tato tunu ono fa le tunu le tau ia o wala sa ngole mu ia me se foi la tatu tavale le la mu le fa na le Taeao pa mo tino le o le ka ko sorkim vai ele kape e se pe se ki mu lo out vai e au ia ke la ve ai mi fa le tonu vai ia si aki sa timo tatu tavale ia le lei si aki ta ofi o pa o fo ia al pito silon tau o fusi pa o le fa na ma la to fo ma pasis ma o le ave tavale a ile la va fa se mano longa a fa yo e fa swa ba ele tau na tang fia tavale ni tau tau se vai le laisenge ni o ka vai paulo le si vai na se lo fia ave ye sa lo au ye ni tavai mana tu fo wo ye vai ngor tu la fo no tavai le lo tu wa no an tanga
Avatu lau sala pe afe le so lai sini. Ai avatu mai ai nga o lusu pal valu le lima sumo le ono aso. E te alu sa ili e lo lai sini. A maua ona whaale au aina lona ia leo lau sala. A lona winga. A vaku lau sala. O ia lao le a mafua i ongo kongi pe lau sala. A vaenga ta ua tawa o le whai o lo lai sini. E ta umai ai i pe a whailenga whai lo lai sini i se vaenga funa leo a onga le e tawai. E ta umai ai o lo e malama lama le le tu la fono la wala. A whai o ngai whakau kua lau lai sini tawai. E tiki la le a whai ngeo no mau e tawai. Ai sa le lei. Le lei mo le mano le tunu ono i telefoni en whaina wala wile matanga ruenga le leo o le alawa le me tupu i le taimi ia o tā telefoni whaman mone a tumana mau. Te tawai o le tas o le tātou numera le wala wine tanga ruenga le leo i se whaala me lawe whafo se i o lo tupu le taimine nei o lo matia e le soifua saunga le muma me tau tinu. O le tasi o lima le tātou numera le tawai e mau waile fsosani mai le matanga ruenga leo pe a whai lea e le o se whaala whafo se ai mau fo i lungo le tātou penga te whai langi. O rua tasi o valu whaiva le mau se wha malu e puipuia e marti mukai au ni tawai. Paua lea na o le mau o le fsosani e puipuia ma iai o e marti ula fono. I lau wai ati tau ma vai ngoi no a whai nei. Nei Taeao, ni le tui o no whai walo filima nei Taeao lau sunga tawai wha peta o sala ana tasha. Ai mai se le lo o le tātou. Tino, mangalo lo una pa whai oise se. Ia, e ia manuia le nei vai asi fuwhanga le tunu. Soifua. Tana whionga sa tini mani foi whaiwal nei aso tu maravao. Le whionga sa tini tu maravao siki a shiu mal tāra pukalame mali mtanga nui ngore o leo pēna masa ni asanga fuwa yaste tasi no jois futolu i le iwa. Hei, hei, o
joy se follow minuto lo joy talo le tula eva joy pa foi na minuto lo joy ole malu le tai how really samos for me to lo more ne tai fo mo fa fo anga le no malo fa te lava fa te li mai to tu e tono lo mauta fa pena foi tono lo ta vale tono for finga wenga ya manu wa ta Facebook ma YouTube le samo ne foi tai fo malo lava malo foi fla man wi so la au ma markisi masila ko wi ari ya ole mele ye ta tu ta vai ki nga ki munga le ala ka ki si masi o ki mu lava mamatang ya fa fitai le tua o le lava ta tu te fo lawi man wi o le tua ai sa ori fa pe foi la sa November ye ko ki mari ki mori ale ro me ka siri ya me foi la ye le kaunga ka le la au ki si masi ata vai sa lo la male ki mu ya ngala okay ele me mana ele na mai le fiona sa tini ya tu mo va le Taeao le senge ya ole lai sene o tangata e alu a onga de lei wale te foi a onga le fai le ngana Samoa e tu se mau mai lona lai sene mala malamba le lei i tu la fono i lungo le wala or kanga ka o de fa la tu na mau lona lai sene e makua i ke le fa le tono te le fa le tono o le ai ma se mala malamba i tu la fono i lungo le wala o me foi la le ku por ke le fa la le tu punei langa por fe le la wa vita vale ma be pelo le menga mo mo la sing a ele mala mai tu la fono i lungo la wala mo kwa mai ma warka sa o le ta vai e ma kwa le fe fo nga me ma le make sense mo kwa le make sense kawalanga maua maua e kawanga maua la vaenga la nai fai la natu langa fo ile o le issue o la senge o tangata yala fa ala tu ele fitau e te tau walanga le o pe o fo la fa longa tu ma ne te le fa na tu mai le fe o sa tini fo ni Taeao ia ma kwa no fo uta le ye tato bai a ro so lo le sene bai ya onga ia o le skala a me se tatu wa onga fa Samoa fo la ma nei le mala malama le tato tu la fo no lunga la wala ya nga sa wala e fer wai le ai ma se me ke popole ai lunga la wala ko e mala malama le ai la ku give way ke role se ngor give way ma stop ai la ku mori ke role se ngor mu ma le sama ma lang me mak so ma nga umana ta wale ma ku wa mala malama le i tu la fono i lunga la wala fa mon sa ole ta wo te le vai melanga wo ke akai e ai si vai nga fo nga le ula fa me nga ngi usila la vai ai afka vale alang moli mai o ka nga sawa ale nga le ai fa yakulu ai fa mai ya langa la alang moli ai ka nga yo ai le lo ole lang moli fa sa uni e tu pe a fa pe o lai sefi sa ola sa no nga ta vai ta le mala malama le i tu la fono le alse al me fola na fenwa e lunga la wala ele me se ka ya o la wa ta vale la ke mala malama le tu la fono lunga la wala la fo e ke fe ya ko lunga la wala la e ma kwa e make sense ala fe wai e ke lord speed limit le vaenga e ke lord me ka nga fai sole al mele ke le avaka vale o ia we ka fe sainga lama inkia la fula fai fo si ma ko ya langa e se fu la ko avaka van e se vuoi fa ki nga ma fa wala ko e ka vale si kaimi sa ole le tsa fa ale me ale o kolo pe nga papa so le alu fast lane wo ma ku ai fa ngi va ulu nga ave le la ka fu afo nga le ka vale ka fa pasi le luma o ka fu e mai la ka fu afo nga sa ai sa wa a me le winga le telefone le ya le mo le le sene fer wa ya la malama le tu la fono la wala ngale ya le se me popole tanto va ngala ka wang malama le tanto tu la fono i lunga la wala le se tu la fono e se fo le le fia ye lunga la tele o le vainga fo le e mo la mo li e ke fia sui le ne te anga ai ia pe ke manga o fo ye ke alu i luma o le si ta vale o ka ta vai o le makua e sa pasui a o le nga fo tu la fono i to tele a vainga e mo wa ai o ka luma e ka e mo muli ya o le si vainga nga onga e mo o fa kasi i tu tonu lan ta vale male e mo ai mana tua e ye le taimi fa ta pula e ka nga fa ai lo mo wa le si ave ta vale le tu po luma fo i po au tafa ia ona fa ye le nanga yo inga wa le kele la nga fa fika oli ma fa la vela le tu pu ni so taimi sa ole le so fa mo le mano le tano ba ai le ya onga te mal malama le ye pia su lo le sene e ke sa fo ila ave ta vale ia ma kuwa i ala po ala wa ka Lua a.
E makua I ala po ole a se kale me. E a malo, ma se ala lofa su le lai sing se yo le mea ngi o fel wa I pe o le sifiru ngala wala le se le sing se le a se le se fai fa le ye sing wala te mai me o Christmas e tele na tele fo I poloka ne o ngala wala ba wangi oe ki le o le sala ala ka ngofia le kupe kongi fel lai sen ya fa manga ko ke o nga ba nga ni tai o fu mana maka ngon va so a I o le si va nga wa fa pela ai fe o lo su nga mo e ma wala no lo fa alua ia ai fa alua na le tongina se vanga na fo wa ko le ongo le fa yo lo assignments le fa tau le yo road codes ia ma study le ia o ala yo nga o lon tolo a le manga ia ai ma wala na lua ai ma fu ai sa ya de lei sa mola tunu pele fa mai just toffee le tu una oi ai ona ua mai ala ai se ku mai ma o le la fa ko por kala me se ga tia fa na tuste tia mar por kala me fifia mai la so mai pe mai ataru telefon le tari von nei Taeao mai salva masimino fa talo talo mo tapa inga nei Taeao mar ira para ni asa mano le usu ta so ia malo fo el tawata e lo sunga la o tavai manuel to enga le nei asa Samoa felo ai fo I se mala mo bua ni me ane fo to to ngi tu langa la matawa o ngai la so Taeao tato felo ai se mala mo le lofa langa le to manuel to fai valo flima le nei asa so foi ia so foi o tu mawita I lo fatu Boma tate tala no ai Mamo sao se haso tato e fiava Mana
la upele O te fia e whaafelo i atu I lau whaafonga anga le nei fo I Taeao Malu le soifua manuia alo mai o tala lau Radio Samoa. Tomo atu I talo le asonga fua. E silia ma le tasi miliona le tau o le lao kirisimasi le taulanga whaatau I au kilani. O le watoe upu I ai le pule ngā nu o le ai I lona whaalu tupe. Se fulu valu mita le umi o le lao kirisimasi le nei whaapea tu I Queen Street ma ewi ele o whaamanino mai e le pule ngā nu upe fia sa o le tau. Mai le Auckland Ratepayers Alliance e o atu I le tasi tesi tolu miliona. Mai lea vai ngā tupe tele e o atu I le valu se lau afe tā laulo o whaatupe le pule ngā nu au kilani. Mo le la au. A o isi uma whaala potopotonga tūma oti e au whiele heart of the city, a socio pisinisi le taulanga ma isi e ana ina whanua nei, o I lātou nei o lo whaatupe ina le isi uma vaenga. Whai mai ele Auckland Ratepayers Alliance po se tasio I tūtino le Union le Taxpayers Union, o le ana whaatalo sanga ngā I le pule ngānu I le tau le la au. Pei ta I le se tali, to e sau fo I le pepo whaamitalanga I le aso wharai le talu ai, e misi. O le lao kirisimasi le nei e whaapea e amata whau I le whaai unga le vaiaso le nei ai amata mumu mai le aso luas fuluma le tolu o le masina lava le nei. Stalking po le tuli loa o le isi tangata o le ufai mai le malo e le o toe ma maua aloa ia o se solitu la fono ma e mawhai ai ona ave le fale pui pui. Whaasilisilanga le nei mai le minister o whaamisinonga Paul Goldsmith I le aso ana nafi. Ma e whaaulu fale le nei tu la fono I le maota e le I alu atu le lua afe lua wha. Saunoanga le minister e whape o atu I le 5 tausanga e mawhaiona nofo sala I le fale pui pui. Ma ua oni a mio ua tele ina a fia I le tūpau tamaitai. O loo mai o io mai ei fo I le atu la fono a mio nga umai au fia ai se I o lava I le wha o ngā o feso o ta inga tau te konolosi. O le tali le neo le talo sanga na sainia I le silia ma le lua se fulu wafe tangata le ana tu uatu aloa I le minister I le amatanga o le tausanga le nei. Ua se itia le polo a inga o whaalawe whaafua se I le ana polo a ia mo Westland I le aso to nai ona o timunga ma mafa na iai. O timunga nei to tono le luas fulu whai tu lai Westland e whaapea. Whaato ato e o lea I se ia ma mafa whaapea talu mai le wha se fulu tausanga talu ai. Na tāpunia mai e ma le State Highway hono mai le Fox Place ia a ngai hast ona o lea ua whaalea ngaina wha moe e maua le isi tala I le so. O le awala tapuni le nei e le ai lava ma se isi awala alo e mawhaiona tua I ai, ma o lea ele o whai ngō fia I fo I pisinisi. O lo o whaasolo nei ngā aluenga wha ma talu mai lava le aso to na I e o mai le Taeao nei, o lo o tatala pele Emergency Management Center wha apea lana au whai ngā aluenga, mō ngā aluenga fesua soani. Tau wha maunga fau ma wailoa ai walu I lunga le fwai numero tangata kiwi ma ua I le maisuka. Saule le sitala le Virgil diabetes e whape tu sa vale ivas fululi maafe fitu se lau tangata tonga fitia. I to tono o le tolu tausanga walu. Ma ua maa waile atoanga, tolu se lau luas fulu faa afe tangata kiwi e maisuka. I le vaaima mau e ono pasia le 5 se lau afe, I le tausanga e lu afe faa se fulu. O le tala wha anoa noa tangata Pasifika le e mau walunga I lava le lamatia. Ma ua silia ma le se fulu 2% o le Community Pasifika le ua tonga fitia I le taiminei. Ona lavo le maisuka. Ai isi tangata anu ese maisuka I totono New Zealand. Se fulu pasene o tangata initia fa apele fitu pasene tangata Maori. Mai le Diabetes New Zealand o loo ia tā pāle wha amala malamau ili mai o wha amaumaunga wa au mai nei. E ala le tu ese o I tu ai ngā maisuka, le type 1, ma le type 2. Ai isaunoanga le minister o soifua malo loina Shane Reti o le wha atala noa lava o mea mafuai e pe o le ava malosi, ta paa malele o mea tau mafa. Pei tai o se upo le whai o se sugar tax, e le o se la fonga a mea o a ngai e le malo I le taimi nei. Matala whaai o le Taeao, to a 5 tangata na sai mai e leo whaatasi mala au malosi le po le aso to na I Canterbury, a o whaasolo peo so whainga leo whaia whaasanga I Kengi. O lea to a 5 wa atoa I eile to a tolu se fulu o tangata sai mai e leo I totono le vaiaso uali. Ma ele ngata o sui o Kengi, ai whaapea fo I lato I le la veve ai. O I lato na maa ue le whae unga le vaiaso e feso o ta I mawhainga whaasoli tu la fono.
Leo lo whetau wa ina ile wha o ngā fua la au wha saina. Ma o lea na au mai wha atasi e fo i ma la au malosi. Tama ita ito alua tolu sulfitu ma le tolu se fulu tau sanga i wha pea. O lea soetu tu la ia i luma le wha amsinunga wha itu malo i kalai esteti. Ma o nisi lava fo i o lea na ave mua ia i tu si sai sai. Wha iwa tuai tala o le nei Taeao. Manuia le amatanga o le vaiasi. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance .co.nz, pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tulai whaatali e se tali, e iai inga whabitoa, pala au loa le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. Radio Samoa tasilima ivatolu amo. Radio Samoa tasilima ivatolu amo.
Two.